بحريخا بصنعتك دورك مسائخا سائري ترانا كنت زحري أمور الزري دعقات فري نصبح انتبه بالحق ولا قبو تحس السلمي لما كنت مالي أمينة أمينة مريض دعقا حزن سينة سلام تقاتلتنا إذا channel كم يتكونوا تبوك تكونوا نايوترو تمنيتنان بهجنانيو لومي بدرجة عالم بزح نجارات كايرة له بزح معبالتات له زد ما بفلاين أنا أبكبابي نازق برزلو سلزخنا العلا قد سنزلويو تمالي بزح سلسته سنة سرعات كبري كجبرن كايرون وعيلو نايمتاي سنة سرعات يتبلكم دما إسرائيل أبستفل عليه بوتات زقتلتهم استفل عليه حلفتنا حماس كم ناي حزب الله نكالوت وجلتات أبيرا ما سلسته قبر دا يكون بزح قبري يجن أب سلسته بوتات نستفل عليه علامة قبره جبروا عيلو إزدي هذا عبس الواكل ويو إيران قبر ملسكة مخانا نستفل عليه حيلتات هبير الله أنت عين قبر ملسيك خون كنريي نابزي راشان أمريكان بوليتيكاويان سورات تلواويت أمالو انتاي سلستدليه كم زكاون كيلو نزون كنرينا سزي أبزن كلتات زتوكرجن أمقد زلو حبريتا كنرينا العلا قداسنا زلوي لايك جبرو سبورت جبرو بس هاي تصنعوا مجمريا اسكزين حتوتات زين كمل لسه فتن زغنا بزيان نجمر. On to West Asia now, with tensions boiling over following the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. The biggest question is, how will Iran retaliate to Israel's provocation? Where will Iran hit Israel? Will it be civilian areas or a military base? So, دحري تي مدقعتي مها أزي سمعي تاوز غوني سنة سرعات قبر عجز أنهي لنا ريينا مكيادو حتى هجي إيران أبيا قطتك بخمية قبر ملسي كتب تراي زلمبر كتقبر دي تقبرن كالي حتى يلنا بزوانس بخمية قوونت مدقعتي أبز حلفة استقبر مدقعتي نا أمريكا نخلهم حبيرا ساعات كندي كتوكس مخانا نخلهم نجيرا تداليهم كالاخلو كم زخولو جيرا جيراتو حجي خانتا ياخد قبر هم دي ياخد قبر ويس فلوي زخونه مدقعتي هندبتاو مدقعتي ياخد كايد بخمي من قد يخبر ابز فيديوز كريا كفتنينا بستفل عليه من قد يكفتن سيفيلاو مدقعتي اب سيفيلاو علامات ياخد قبر ويش نوت هدراو علامه ياخد تذكر nobody knows جن بزح سبيكوليت يقبرالو كان خد نخيل ابزي هانت فليت ريبورت نيرا funerals in West Asia. It was a day of funerals in West Asia, in Tehran, in Baghdad and in Beirut. 3 countries, 3 cities and 3 processions. Let's look at Tehran first. ثلاثة قبري تخايدوا أب زحلفة معلت مالتي ثلاثة قبري أب تهران رسكة تمانا إيران مالتيو ناي بوليتيكاوي حلاف ناي حماس بناي إسرائيل من قدي استقتله كمدما أب بيروت هذا أبي كوماندر ناي حزب الله أب تقود ما كلتا ثلاثة سبات ديوم قلت قتيلو مالو نايتو كمدما أب بغداد دما بمن قدي أمريكا استفتسمي مدقعتني يردمانسو سلازي أبوين نتسبت رايد يكون مسو استقتلوا سباتون سلازلو أبكلن هجرات برتعنا حزن ويوناي كبري سنة سرعات تخيجنير. First, the city was mourning Ismail Haniyeh, the assassinated chief of Hamas. He was in Tehran to attend the Iranian president's inauguration, but Israel took him out. He was killed in an explosion on Wednesday, and the details are slowly coming out. Reports say the bomb was smuggled into the guest house 2 months ago, the same guest house where Haniyeh would stay. So, زي أكتاتلا ناي حنيه ناي بحكي دسمبدن زجرمن ونيو ولا أوشت أو قدينا إيران ونبزحتو تادل عليو أنت حق خينو سأنيو أبزي جيست هاوس أبتري وزلهم العلات وتدرين مكونات زعمت له كباب ناي تيران رسكة تمانا إيران مالتيو أبزي جزازي تقتيل أبت جزاد ما أبتان سوزات ولا كفلي قد مكلت تور حابيلهم بومبي تيوم نيرهم إسرائيل كم زجبرتو دارجا كل سب تعمامين اللي زلوا كنتاتيو من حجز وام نزنا جر نخو جبرو قلنا يبقى حكي بالتحساسبي لازت بومب بريموز تكواسينيرو بوانا بيتيومو يتبينيرو نسمعيه really زجرم كنتاتيو. After that, it was a waiting game. Israel first confirmed that Haniyeh was inside the building. Then they detonated the bomb remotely. Of course, Israel has not confirmed any of this. They haven't even admitted to. So تحبريتا أبزك عتم غانو أغدي متفليت نير مالتيو قالك عبتم زفلتو سلازي حتى أو اشتيران بزحتو تازل الكونتاتيزيو من يفلت نيرو من تحبابيرو
እዚ ውሽጣዊ ምትሕብባር ከም ዝነበረ ዘርኢ ኩነታት እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ ቀዳማይ ስርሖም ከም እዩ ውሽጣዊ ነቓዕ ናይቲ ሃገር ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ሰባት ወታደራዊ ሓለፍቲ ድዮም ሲቪላዊ ሓለፍቲ ድዮም መዓት ገንዘብ ስለዚ ኢንቨስት ዝገብርሉ ነዚ ነገራት እዚ ብገንዘብ ኣስዲዖም ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ነገር ይፍፅሙ ደትዋይ ንበዓል ኣሜሪካ ዕድል ክትከላኸል ከቢድ ፃዕሪ ምዃኑ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ኣብዚ ዓበይቲ ሓለፍቲ ከስድዑ ይኽእሉ እዮም ብቐሊሉ ማኒ ኢዝ ኖ ኦብጀክት እዮም ዝብሉ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉን ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብገንዘብ ተዘይጌርካሎም እውን ብካልእ መንገድታት ዝተፈላለየ ጥበብ ስለ ዘለዎም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኢራን ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆ ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮነ ምርዳእን ምግንዛብ የድሊ እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ከም ዘጋጢሙ ከምዚ ኮይኑ ክበሃል ከሎ ሓደ ሓላፊ ኮይዱ ገለ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኣንጻር ከም በዓል ሃገራት ኤርትራ ዝኣመሰላ ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ታክቲክ ኩሉ ዓይነት ታክቲክ እያ ክትጥቀም ትኽእል It's really no wonder ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ክህሉ ምኻሉ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ቢካዝ ኢትዮጵያ መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ እቲ ነይርዎ ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ if they really wanted ነቲ ሰብ ክቐትሉ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ፍልጥ እዮም ብዙሓት ሓለፍቲ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ይግበር ነይሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብፍሉይ ቪዛ ካብ ካርቱም ካብ ካልእ ብፍሉይ ነፋሪት ጌርካ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝኸዱ ምግባር ዝተፈላለየ ዕድላት ምፍጣር ስለዚ ኢማጂን ሓደ ሰብ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዝሰርሕ ዘሎ ንኣብነት እቶም ጋርድ ናይ ኢሳያስ ይረኽብዎም ስለዘይነበሩ ድዮም I always wonder ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ሰርቫይቭ ክትገብሮ ክኢላ ምክንያቱ they could do a lot of things ሓደ ካብቲ መብዛሕትና ክንርድኦ ንኽእል ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝበለፀ ፅላታት ዝሰርሕ ዝነበረ ምሁር ሰብ ከመይ ኢሉ ካብቲ ሃገር ወፅዩ መምስ ወፀ ቀልጢፊ ካብ ሱዳን ዝበርር ነይሩ ዝክረት ኮይንኩም ከምዚ ንሕና ዝገበርናዮ ብሰሃራዶ ብገለዶ ዘይኮነን ብፍላይ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ካብ 2011 ገለ መለ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ምሁራት ዜጋታት ተባሂሎም በቃ ካብ ሱዳንን ካብ ገለን ጋዜጠኛታት ተባሂሎም ወፁ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተባሂሎም ወፁ ብፍሉይ በቃ ሸተት እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኩሉ እቲ ምሁር ዓቕሚ ክእለት ዘለዎ ሰብ ንምህዳብ ካብቲ ሃገር ንኽትርኩማሽ ተቆጠባ ዝግበር ዝነበረ ሽርሕን ጉርሕን ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝዛረበሉ ሰብ ኣይነበረን ዝዛረበሉ ሰብ ነይሩ ግን እቲ ሓበሬታት ናብ ሰብ ኣይበፅሕን ነይሩ ወይ እውን ብሰፊሑ ዲስከስታ ይግበረሉ ነይሩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ከምዚ ነፍሰይ ክትዕመንሎ ዝዓይነቱ ሓደ ከይዱ ቦትኡ ክሕዝ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ኣብ ተብተብ ነይሩ ምናልባት ይበሃል ነይሩ ክኾን ኣነ ግን ንባዕለይ ኣብቲ ዓውዲ ስለዘይነበርኩ ንባዕለይ ኣብ ትምህርተይ ናብ ገለይ ቢዚ ስለዝነበርኩ ኣይከታተልኒ ነይረ ፖለቲካ ዝበሃል ትርፊ ግዜ ዝከታተሎ ነይሩ እምበር ካልእ ስራሕን ካልእ ቀዳምነታትን ነይሩ ንሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ምሽፍፋን የድልየን እዩ ኣብ ናተይ ሂወትን ኣብ ናይ ካልእ ጉዕዞየ ዝጓየ ነይረ ዩኒቨርሲቲ ስለዝመሃር ዝነበርኩ ፉል ታይም ብጥዕዩ ኦኪፓይ ዝገብረን ነይሩ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ሰዓቲ ወይ ከዓ ሳመር ክኾን ከሎ ኣብቲ ግዜ ዕረፍቲ ገለ ዘይኮይኑ ኣብቲ ግዜ ትምህርተይ ግዜ ኣይነበረንን ከምኡ እውን ከምዚ ሎሚ 24 ሰዓት ኦኬ ነይሩ እዩ ከምዚ ኣብ ፓልቶክ ዶ ገለ ዶ ይዛረቡ ነይሩ ኣነ በዓል ፓልቶክ ገለ መለ ሓሲበ ይፈልጥኒ ነይረ ኣብታ ተሳቲፈ ይፈልጥኒ ኣብ ፌስቡክ ኢኻ ተሳተፍ ግን እንታይ ንማለት እየ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ all I know is ኩሉ ዝመሃር ዝነበረ ምሳይ ገለ በብሓደ ኩሉ ወፂኡ ከም ዝነበረ ይወፅእ ከም ዝነበረ ከምቲ ንሕና ድኸድናዮ ብሰሃራን ብገለን ካደ ይኮነሲ ኣብ ሱዳን ምስ መፁ ብነፈርቲ ገይሮም ገሊኦም ናብ ገለ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ንኣውስትራልያ ዝኸይድ ኣሎ ንካናዳ ዝወፅእ ኣሎ ንኤውሮጳ ዝወፅእ ኣሎ መዓት ኣሎ ከምኡ ኢሎም ዝወፁ ማለት እዩ ናብቲ ቅድም ዝወፃና ኢና በዚ ሰሃራን ገለን ንሕና እውን ከይድና ቀልጢፍና ወረቐት ከም ዝረክብ ተገይሩ እዩ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ኢወዘ ፕላን ናብዚ ንመለስ ሕጂ ቁሩብ ዲስትራክት ገይረልኩም ኩሉ ነገር ግን ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ዝኾነ ዜና ኣነ ዘምፅኦ ርክብ ምስናትና ታሪክ ስለ ዘሎ ምስናትና ኩነታት ርክብ ስለ ዘሎ ፐርስፔክቲቭ ወይ እውን መረዳእታ ክበና ስለ ዝኽእል እዩ ንሕና ጥራይ ኮነን ኣብ ዓለም ንነብር ዘለና ኣሜሪካን ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ኣጊዳ ነይራን ዓፅያን ክባን ገይራ ነይራ ኣብ ካልኦት እውን ምናልባት ንኤርትራ ሎሚ ካልእ ኩነታታት ስለ ዝዓጠጣ ንኤርትራ ገዲፋ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ኩሉ ፈቲኑ ስለ ዘይሰለጦም እቲ መጋበርያ ናቶም ዝነበረ ንባዕል ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ህወሓት ማለት እዩ ዝገብርዎ ስለ ዘይብሎም እዮም ንኤርትራ ገዲፎማ ዘለዉ ግን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ካልኦት ሽግራት ከቢዶም ኣለዎ ብዙ እዋን እዚ ንኸይትሕጅብ killing Ismail Haniyeh, but Iran does not need an admission. They know whom to blame. Iran's supreme leader led the prayers at Haniyeh's funeral. Afterwards, there was a massive procession. Thousands lined the streets to pay their respects. Take a look at this. Can you imagine እዚ ኩሉ ህዝቢ ክንደይ ግዜ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓዘን ወፂኡ ኣሎ ክንደይ ግዜ መራሕትናቱ ተቐቲልዎ ኣሎ
ክንደይ ግዜ ዝፈትዎም ሂሮስ ናቶም ተቐቲሎም ኣለው ኣብዚኦም ህዝቢ ዘሎ ሕርቃንን ጽልንሲ ብኸመይ ክትገልጾ ትኽእል ኣሚን ናይ ግዜ ሕቶ ስለ ዝኾነ መድረኽ ብጾም ስለ ዘለ እስራኤልን ኣሜሪካን ይዕንድሩ ኣለዉ but things are going to change someday ሓደ መዓልቲ ታሪክ ክቕየር እዩ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣሎ መሲልኩም ኢራን ዝበሃል ፐርሽያ ዝበሃል ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ዝሓየሉ ሓይሊ ነይሩ ቱርክ ዝበሃል ኦቶማን ታርክስ ተዝክርዎ እንተኮይንኩም ንሙሉእ ዓለም ዳርጋ ንሙሉእ ኤሮፓ ንሙሉእ ኤስያ ዝቋፀሩ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ተጀምሎ ሂስትሪ ምስ ግዜ ይቀያየር እዩ ሎሚ ግዜኦም ስለ ዝኾነ ኣሜሪካን ኤሮፓን ይዕንድሩሉ ኣለዉ ትማል ግን ተርክስ ፐርሽያንስ ዘይሰዓሩ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ሲቪላይዜሽን ዘበገሱ እዮም ነይሮም someday things will change ነገራት ክቀያየር እዩ ክንደይ ዓመታት ክወስድ ብዘይገድስ እስራኤል ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ተበታቲኖም ዝነበሩ ከምኡ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ጥራይ ዝረኣየካ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ስቃይ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሕዝብላ ኣብ ቤይሩት ኣብ ልብናን ዝገብርዎ ዘሎ ንሲርያ ዝገበርዋ ንኢራቅ ዝገበርዎ ንሊብያ ዝገበርዎ ንኢራን ክገብርዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ዝኩሉ ህዝቢ ኣስላም ብቁፅሪ ከም ሕሱም ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ሳምደይ ሓንቲ ነጥብላቶ እስራኤል ትበሃል ሃገር ሓደገኛ ምዃኑ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ሰገረ ቅርሕንትን ሕርቃንን ታሪክን ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ዕድል ክረክብ እዚ ህዝቢ እዚ እናዓበየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብቁጠባ ወታደራዊ ሉክ ኣት ቱርኪ ሚሊታሪ ፓወር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሎሚ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ድሮንስ ዘፍሪ ዘሎ ቁጠባ ቱርኪ እዩ ኢራን ሓደ ካብቶም ብሉፃት ነገራት ዘፍሪ ዘሎ እዩ ብፍላይ ምዚ ናይ ብሪክስ ኣትዮም ዘለዉ ቻይናን ራሽያን ድማ ዝቐርብዎም ዘለዉ just to give them 10 years እንተረኺቦም እዚኦም ሃገር እዚኦም they will be a very very strong major superpower economy regional superpower economy regional power economy because they have a foundation መሰረት ኣለዎም ናይ ወታደራዊ ቤዝ ኣለዎም ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎም already ስለዚ all they need is technology እዚ ቴክኖሎጂ ሕጂ ካበይ ክረኽቦ እዮም እቲ ኣሜሪካን ገለ እንዳዓፅዎም ዘለዎ ካብ ቻይናን ካብ ራሽያን ክረኽቦ ክጅምሩ እዮም and then they will be a very strong force by then at this point ኣብዚ ዋን እዚ እንድሕሪ ክራሽ ዘይገይሮሞም ወይ ከጥፍኦም ይፍትንሎ ነዊሕ ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ዋን እዚ ክገብርዎ ናይ ኩሉን እዮም but if they give them another 10 years they will be very very strong ምስቲ ናይ ሃይማኖታዊ ፀገም ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ስምዒት ዘሎ ሕርቃን ዘሎ እስራኤል will have a very difficult life እዚኣ ጥራይ ትርዳእኒ ንዓይ ክሪኦ ከለኹ በዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፈለስጢን ኣብ ልዕሊ ሕዝብላ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ናይ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱርያ ኢራቅ የመን ኩሎም እዞም ህዝቢ ግብፂ ኩላቶም ግብፂ ምናልባት ተመራሒ ገለ ክመስለኩም ክእል እቲ ህዝቢ ግን ሕዱር ሕርቃን እዩ ዘለዎ ውሽጡ እቲ ህዝቢ ናቶም እዚ ሓደ መዓልቲ ኩሉ እዚ ክግንፍል ምዃኑ እዚ ቢልዮናት ህዝቢ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ኣሜሪካን ኤሮፓን የሽካዕልሉ እዮም ዘሎ but things are going to change someday እዚ ከይመፅእ ከሎ ብእዋኑ ፅቡቅ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ መፍትሒ እንተዝገብሩ እቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ግን ኣይገብርዎን እዮም ዘሎ ትዕቢት ስለ ዘለዎ There's an outpouring of grief, not just in Iran, but across the Muslim world. Protests were organized in ريولونزي ويست بانك جوردان تركيا باكستان كل هاجرات اسلامي تحزن نيرو سلام وسلف نيرو سلازي كندي غزي كوم غيرهم زلو يم دحركان اب كل تزبي حزب اسم الله زلو يم مزخا هذا غزي حيل كرغبيو but then you have to think about it Turkey, in Lebanon, in Jordan, in the West Bank, and even in Pakistan. And these people may love him, but his legacy is complicated. Ismail Haniyeh led a terror organization. تحزني هذا قضيتنا بزوج بخبريت الله تحزني أجن هذا سبسي 360 ديجري أفين كاميرته وقبيت كحسكان تلغى أنت أكيد قبري خاطر بيها she knows the answer but she's just stupid قبل يكلني في أجندة سلزلوا ترى هندي إسرائيل كمان مس أمريكا سلزلها كم تقول الله مخنياته قزز زلوا هزبي 360 مجزاتي تشوف زلوا بكل تخبي بزلوا هزبي داخل قبر دلياته ها سقيل موت نتي نفسون خدحن نمانديلا هيرو نابلت كلاكي حفرت نزيوم دم تتلو ملا قبرش براوي ايدنتيتي ويكا قبرش براوي ودب حماس مالت نناس نزك على شي نير تراب كوخم يمزولوم نيرو حزباو جنبار كو قبرش براو حيلي زبلو نير بنك ساحل مريم حبر السوفيت كل عالم قبرش براويان عتقاد جهاديستس قليم زبحل نير سوم قدايم نيرم ناس نت زبو من هاغرو مزك على سيوم نيرم اكزاكت الحماس دماقمي ناس نتنا حزبو حرنتنا حزبي زك على سلو كم زبل مغنيات انا بركن ملي هوتو استقال سويم
ንዕላሙ ድማ ተቐቲሉ ማለት እዩ A group that killed thousands of innocent Israelis, which brings us to the كي حفرت جروب شحات اسرائيليين زغتله اسرائيل كتاجرتهم كاف شحن شات 247 كسح كندي فلسطينيين يتولوا كندي فلسطينيين تسديدهم الله زحفروا يوم زون غازيتينيات يوم نبي حق حفروها قنتاينا سلامتي دم سالكم دلو استناتهم برسبكتيف قمت إلنا خنم ببلنا تخكلني حبريتها يبغاني نعاتاتهم زربح مزخون تراي تخكلني حبريتها خو بزفتن مبزحت غزي امزي زميم زنبرها these people كند فلسطينيين اب عالم سافر زغبر يلنا الله انديم ግን ገለ ካብቶም زعبي سقاي زرعيه ما ቢው ምክንያቱ መወዳድርቶ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ መኻ ዓለም ሙሉእ ስለ ዝድግፎ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ብወታደራዊ ብቁጠባ ብኩሉ እዚ ድማ ታሪክናቶም ነዚያቶም ያገብረ ሽባራት ብላላ 1400 ኦክቶበር 7 ከምዚ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ዘጋጠመ ገይሮም ዝገልጽዎ ኦክቶበር 6 ግን ክንደይ ፈለስጢማውያን ተቐቲሎም ነይሮም already every day ካይ ይقتل ነይሮም every day but they don't mention those things second funeral today in Beirut. Israel had struck a southern suburb of the city. Their target was a Hezbollah commander. Dealing with the fallout of those ceasefire negotiations, they, it appears, assassinated Ismail Haniyeh, who was in Tehran, so in the Iranian capital, and he was the political head of Hamas. Iran, of course, threatening retaliation. You can only imagine what we would do if there was an assassination in Washington, D.C., how we would respond. And we are also dealing with the fallout of those ceasefire negotiations because Haniyeh was one of the key figures in Hamas who was actually pushing for a deal against Yahya Sinwar and some of the other more hardline Hamas members. So Israel has effectively assassinated the top negotiator in those ceasefire negotiations. Secretary of State Tony Blinken was asked about exactly what this will mean going forward for those negotiations. Let's take a listen. So كم نريد لنا أن تهتبل دلا كل زيادات مزلو إيران أبوت أخوين كتاريخايو حد عبي بوليتيكا ومراحي البريزيدنت نايت حجر سلطان قبل كله نعو كونغراجوليشن قبل أنكو حقو ساكا قبل نزمة جاشة أب حجر نزلو متيوس على إياه قتل خلو كنديك سمع خلك كعد دبلومات واشنطن دي سي متيو خلو ثالث على إخان تقتيل وانتي سمعك بعتاتهم كلا عالمي ناي كالوت نجرجن معري كونن هيوت معري كونن ساتهم دليتهم قبل قولوا قبل اليوم ترى يزخون خجبر يبلون كم زيتي أكايدا بوليتيكا نا أمريكا سحجي تكند بوليتيكا اللي عليه كل غير تتقتيل زي البوليتيكا نيا تونكو زخول أمريكا زي بلينكن شو ما أنت جزيدي قال لنا مع كلام إبراهيم خيط كله نتقول دايب سلامكم فتحوا نيغوسيشنز ندفع لنا أمونجو إسرائيل أمونجو حماسن زت بكرات ما يتقصون سلامنا خنا نسعر لنا يبليرو تونكو سلام زسعر زي البري تقتيل زلوا እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ሓማስ ሰላም ኣይደልን እዮም ነዚኣቶም ሰላም ዝበሃል ትርጉም የብሉ ምስ እስራኤል ሓሰውትዮም ፅባሕ ንጎ መዳለው ገይሮም ክቐትሉና እዮም ዝብሉ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ናይ ግድን ሰላም ክግበር ኣለዎ ናበለ ደፍእ ዝነበረ እዩ ነቲ ንሰላም ዝብል ዝነበረ ቀቲሎሞ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብኸመይ ክፀልዎ ነቲ ሰላም ዝበልዎ እንታይ ልመሊሱ ስምዕዎ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ንኣሜሪካ ዘመሓድራ ዘሎ እዚ ዝበሃል ባይደን ዳርጋ የለን ኣብቲ was involved in ceasefire talks in Gaza. What impact is his death going to have? Well, of course, I've seen the reports, and what I can tell you is this: first, this is something we were not aware of or involved in. It's very hard to speculate, and I've learned over. زلزلو مجمريا اب ريبورت سمعي يلو بتاع حزينه እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ዝተሳተፍናሉ ኣይኮናን ዝኾነ ነገር ምስ እስራኤል ዝግበርና የብልናን ኣኒ ዝብል ዘሎ መን ካብ ንኽእል ነዚስክ تمال نتنياهو مساخا خراخب كنيو مساخا تلاداديو كل نجار حيزو خيدو تمليزو نتناي بيس نيغوشيتر زنبري او وشت ايران نو زيلا على قسقاسن ايران وغن خجمر وغن يزلزلو بدتنياهو نتو وغ خجمرو لتغل بزيلا على منغدي يزقسقسم زلو ني حماس يحرمالو ني حوت كحرم كنيو ني حزب الله حريمو كمو نتوم ناي ابيراق زلو حريمم كم دما إيران وشت أتيهم دما نتحالفناي حماس قتيلهم الله سلازي كابزين العلي وقو جمرو لي يزبل زلو إيران كحجين تعاني برمات الطبيعة قن إذا كان طيب لالو نحن نفلطوا الناس حد شينا عنها. Many years never to speculate on the impact one event may have on something else. So I can't tell you. So Sagar, interested for your reaction. I mean, a couple things that are noteworthy there. Obviously, he's claiming, I don't know what this will mean. Like, obviously, this is going to be a problem. And it's entirely consistent with the track record of Bibi Netanyahu doing everything he can to blow up these negotiations at literally every point. So let's put that aside. The other thing he claims there is that the U.S. had no idea. That may be true. I don't know. But it also may not be true. Because remember, Bibi Netanyahu was in town last week. These were both very sophisticated operations. So raised a lot of questions. Hey, was the CIA involved in helping to plan this? I can tell you people in the region are very skeptical that the U.S. had no idea, had nothing to do with this. Well, I'm not sure which, is more terrifying, that we knew or that we didn't know. If we did know and then we...
سيقوم it's really crazy حدا أيفلتنا قبل كله ما أنا بتنا يتوضح الجمر أيفلتنا المبالغ دي زحزن زسنبد ويس فلتنا أي أيفلتنا تيلوهم إسرائيل دليتهم كجبرنا إسرائيل من قد يفلتون يمزلوا نساتهم يوم تماس أرض زبزلوا قال ما إسرائيل تتجبر لقنا يفلتون يوم زحزني خازي كم تقينهم جزي كسع كندي حمكات كم زلنا يزبزلوا فليتن تقين خازي قرده كلتي حماميلو كلتيو حزن كلتيو زس دمميننا أمريكا سدن كارتان بزوج زي كم يمزول زلا أمريكا إسرائيل تجبر زلا نشمن كبرن شركتنا أمريكا تقتل زلا هجر يمزولها مغنياتهم أمريكا تسأل عيت هجر بعلم ناخون تخيز الله ولا حدا أمريكا زفتو أنا زبل مالتي بزوانزي كأفريقيا متين أمريكا زفتو نفس السألة رأي زبلان هجرو نفس السألة رأي there's no reason أمريكا خطفتو اللي تخل تاي مغنيات لك انتهي سلزلو كده بكبابيخا every problem بكبابيخا تريو وش تكيت كانت تفتش كا has something to do with أمريكا كاله انتهي تبغى سلز رهب كا انتهي تبغى سلز جبرت أمريكا خطفتها تغل ولا أوروبا كويس لكم ولا بأوروبا أمريكا زلوا أوروبا زلوا لو مثلنا أمريكا خالي جرمن كيت كرايو بوليتيكا نهاتنا توم نزبون كابزيش معنا وهي رمية برتزبي أمريكا تعطلهم زلا تبغى يتفلت زخول سأجمع قاتمهم زلا بأوروبا أمريكا تعطل زلا جاي مهاني فلتيهم but they can't do much مهنياتو ببروباغندا زعورلو بتزي عور دما قبل إلو تسمع له مهنيات يلن that's why كو يمان يكن في أب كل من رجعنا في أوروبا بعبلال الدم استعوته تزبي كابت زلو منقستك حد مفتيني جن من رجع كل جزء بحر مجارجة من يقول لسه دفلتو ولا حنتي ولا مرجعات يتعوتوا زمت لو تخمزي لا فرنساري ناين عم يجرم كم زعب سواب تم تورا درتي تم كلهم بارتات علوا منقستي جرب من الانترناشنال راليز بال علوا منقستي تغير له أبسلت أنا خيمة تجبره فلو يسرح ينير طيب مالتيو نتك بوليتيكا بحر مجارجة من كم تقع صرو زرد كم مهنيات الله لك كم زي حد الشو جيركم صدوه كذا رب خلوا كم زي بفلو نجارات تجبري مثلا كان it's not like that. You're lying about it and then yet still bearing the cost, or if we didn't know and then that we're somebody who's backing to the hilt. So in a certain sense, it doesn't really matter, which one it was, because we're going to bear the brunt of that no matter what. That was very evident with Secretary of Defense Lloyd Austin being asked about this. Let's take a listen. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. سنتايز دلت منيسر كل خلنا يتهجر دما إسرائيل كل يزخن كلا على لاينا زغون نجرمت كعد تاريما إسرائيل من يتكع من كت كعيدة لإسرائيل مسجف فتهم نيشتي جبر ملتيم زبغازلو ترديهم لهم هذي انتايز بزلو كم زبولي مش الله دنداني أبكزاوتي نشتي حو زلوه تنشتي حو عب حو دندانا حيال مخانوس لزفل نزخون زباس من نزخون زهرم ترديهم لهم هذا كابتن مساتو ويكعب زعبوي تنشتي دندين مس حرمه جبر ملتي مس حبو تعب حو متيدما يتشفشف مالت exact لنا أمريكان إسرائيل زمدنا غمي إسرائيل نتكباب زلو نزار كباخ تشفشف وعل كدندن وعل كمنزع وعل نابنت قوليان هايتس بحالا لو كاب سيريا منطقة لهم دوسر وكساب عجي بعالم لقاو قبولها يكونن جن زي مريت كاموسان إسرائيل قبول سلزغونه زاربهم سبيلا أبوكم دليتهم كفيلو مالو سلامتايكم وغيركم زبلا بيلا انترناشنال لو بلا بلا يبلو إسرائيل داي مريتا قبيت حزالا بزوح زي مريتا حزالا كابنا بزاحة غرات وسيدا إسرائيل تقال جخما يتبلني أمريكا but for some reason كل جزء مورا لو قد يتعلم إيرترا أمريتنا يتقرأ الله قبلو بزي زخوني هنجبتي every time مرحنا أمريكا مثلا تقرأ أمريتنا يتقرأ زلا توكتوز على إيرترا أبيناي كفالي الكامل سيلا just تزاربايو إثيوبيا أمريت إيرترا نعمتها كفيلة غلاجن حنت محلتكم خليت سمعهم يا خاص لذي إتي أكبابنا بوليتيكوم تبغيرك أنت برهيلنا تراي كردانا صغر كاوت أيجن كل جزء اتشفتنا توم تسلشيب لما لسه أبتر ريبورت ناتنا نشيء ما نسمع أبتر ريبورت The temperature down and address issues through diplomatic means. You're in it now, folks, whether you like it or not. That's right. And, that's, one of those things people were like, what, are you not saying that he shouldn't have been killed? I'm like, well, let's just say this. It's kind of a statement, right? He's been sitting in Qatar. So if you want to kill him, why didn't you kill him in Qatar? If he's on a plane, why didn't you blow his plane out of the sky? I mean, I think killing somebody in the presidential complex on the first day of the reign of the Iranian president, that was a very coordinated statement, by the Israelis, just to the level of penetration they have, their technology, the lack of Iranian missile defense. There's a whole host of
of military things, but politically, it's like a hey, we're not afraid of you. And in a certain sense, like you shouldn't be, right? Because America is the one that is now underwriting all of this. Now, if they had to stand on their own, it'd be a whole other story, wouldn't it? Because didn't you and Ryan cover this? I mean, Hezbollah missiles penetrated the Iron Dome. Are we all just going to ignore that? That was like 2 weeks ago. And here, this attack that just happened where 12 people were killed. I don't know. anyway እንታይም ዝብሉ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ምንቁልቋል ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካውያን ዝሕዝኖም ዘሎ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሎምን ምስ ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሎምን እዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ኣሜሪካ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ሕንፍሽፍሽ እስራኤል ስለምንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ነታንያሁ ስልጣን ስለ ዝደሊ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እዚ ሕንፍሽፍሽ ገለ ብውግእ ገይሩ ንኣብነት ሕጂ ዓበይቲ ሓለፍቲ ቀቲለልኩም እየ ኢሉ ክእምን ነቲ ህዝቢ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ስልጣን ንኽፀንሕ እንተኮይኑ ክእምኖም ክኽእል ኣሎ ንሓማስ ክስዕሮ ኢሉ ፈኪሩ ክስዕሮ ይከኣለን ምክንያቱ ክሰዓር ኣይክእልኒ ኢሎሞ حساب كسعري تخلنها نخلهم فلسطينيين انت قتيلكايم طرايت حماس كموض مغنياتو تشفتفهم مالغا تشفتفهم حساب زلغا دما نفسه كف زغب زمنسي اب اسربيتي خاتمبروم زلغا زعبي تولد قلعه زعبي انت كوني حماسي كهو حساب كسعري تخلنها حلافنا ميليتاري تشيف كميلو كلهم كميلهم كسعري تخلنها حساب زي حساب كتقتل تغليغا ما تعنو تغليغا تغرزخ عنو تغليغا እቲ ሓሳብ ግን ክትቆትሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ትንገብሮ ዘለና ባህሪ ንሱ ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን ሓማስ ወታደራት ክገብሮም ዝኽእል ኣቡ ሓዉ ኣኩ ሓውቡ ኩላቶም ተቐቲልካዮም እሞ ከዓ ተስፋ ናይ ሂወቱ ክቕይር ኣብ ሓደ እስር ቤት ዝነብር ተኮይኑ ወላ ሓንቲ ምርጫ ዘይብሉ ተኮይኑ ይወልዱ ድሰይ ካልእ ምርጫ ይብሉ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ መመሊሱ ነቲ ሓማስ ዘሕይል እምበር ዘጎድል ኣይኮነን ኢሎሞ ግን ንሱ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ተኮይኑ ገለ ዓይነት ዓወት ክረክብ ክኽእል ኣሎ سودما انت يدللو نحماس هيك قال الجمس حزب الله كفتني دللو حزب الله وني فلطيو لك كمتا ني غزا غيرهم دمسي سوما دلو كدم سوم خانت كتما سوم زغلو فلطيو وتدراو حيلي نعم كسعر ما يكون كسعر ما يكون بوتادراو حيلي نتو متادرات قتل ما يكون حسب قتل يكون جن نت كتما كعنوي and they don't want that ايران the same ايران دليلو معناته ايران بمعد سلو زغونه امريكان كلهم زم اوروبا مصيوم نت ميسايل سيستم بكلخات حجيزومو نسو بتزغبر متقعتي ايران بينا سلو زغونه نقول تكلاخلو يتخلني على اير ديفنس سيستم يهلوا نقول تكلاخلو يتخلني لكن ايران مليسهم كتفوا خليهم they know ايران كالكوليت ببريت لدي رحبوا مساتهم بتكنولوجي تراي كاونت سلو زغونه توج بينا دما انصار كل عالم هيتخلني زي زخات صقامي زي كل ነገር እቲ ኩነታት ተሪኻዮ ንኩሉ መዝሚዛ ደንዳን ዝኾነ እስራኤል ትገብሮ ዘላ መንገዲ ይባል it is what it is ከም ዘለዎ ጥራይ ትሪኦ ትኽእል ዓለምካ ከምዚ ናይ ሓይሊ ዘለዎ ደንዳን ኣጅስከ ካለ ሪፖርት ክበክም የለን ቀነ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ኣሜሪካን ራሽያን ሱራት ተለዋዊጠን ኣለዋ what does that mean Chances in London. Matthew, when you think about how all this happened, and I referenced, changes at the FSB's Fifth Service, you also have, as so central to this, we know Vladimir Putin wanted the return of an assassin who was serving a life sentence in Germany, Vadim Krasikov, and that there were some in the German government who did not want to do this. And all these pieces and players had to come into place at the right time with the right conversations for this to happen. But yet ultimately, Matthew, Vladimir Putin had to say yes. And why do you think he said yes now? I think this is a great deal for Vladimir Putin. I mean, he has managed to basically get back a Kremlin assassin, a colonel in the FSB, who killed in broad daylight a Chechen dissident in... Sometimes ዝብሉ ዘለው ሱራት ፖለቲካዊ ሱራት ተለዋዊጦም እቶም ናቶም መላእኽትዮም እቶም ኣሜሪካ ተቀበሎም ዘላ ሰብ መላእኽቲ ቅዱስ መጽሓፍ ከንብቡ ቤተክርስትያን ክጽልዩ ዝተረኽቡ እዮም ናይ ራሻ ኣሲራቶም ዘላ ሰባት እቶም ናይ ራሻ ሱራት ግን ሰይጣውንቲ ቀተልቲ ጨፍለቕቲ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዝፍጊዕ እኳ ይዝብለካ ልክ ራሻ ወላ ሓንቲ ትፈልጥን እያ ዘርከበት ሲቪላውያ ተኣስር እቶም ናትና ኣሜሪካውያን ኣብኡ ዝነበሩ መላእኽትዮም ወላ ሓንቲ ዝገብሩ ይኮኑን ገለገለ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ እቶም ናይ ራሻ ግን ቀተልቲ ሓረቲ ኩሉ እቲ ሆሊውድ ፊልሚ ዝገብርዎ ካብቲ ሆሊውድ ፊልሚ እቲ ጋዜጣ እቲ ጆርናሊስት ናቶም ካብኦም ኣይፍለዩን እዮም ኣብ ሆሊውድ ፊልሚ እንታይ እዮም ዝገብሩ መጀመርያ ዝመውት ቀዳማይ ጸሊም እዩ ኣብቲ ፊልሚ ጨካን ይኸውን ገለመለ ቀልጢፍ ይመውት ጸሊም ድሕሪኡ ራሻዊ ወይ እውን ቻይናዊ ዝመውት ሓደ ካብኦም መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ መወዳእታ ዝቐትልዎ ራሻዊ ዝኸውን ነይሩ ወይ እውን ቻይናዊ ዝኸውን ነይሩ ጸሊም ብቐሊሉ ዝመውት ስለዝኾነ ሓያል ስለዝኾነ እቲ ፊልሚ ከምኡ እዩ እንታይ ንብል ነርና ቆልዑ ኣለና ጸሊም ክመውት ኣለዎ እዚ ክቕተል ኣለዎ መጀመርያ ንብል ነርና እቲ ክሳዕ ክንደይ ብሬን ዋሽ ካብ ንእስነትና ኣብ ርእስና ስለዘእተውዎ ቀዲም ኣለኹም ቫንዳም ክዕወት ተኮይኑ ትጸሊም ክመውት ኣለዎ ወይ ገለገለ ከምኡ ይብል ሰብ ራምቦ ነቲ ጸሊም ክቐተሎ ገለመለ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ብሬን ዋሽንግ ጸሊም መጀመርያ ኣንጻር ረብስኻ ክትከውን ኣብ ኩሉ ሕማቕ ቦታ ሕማቕ ወይ ለማኑ ኮንካ ወይ ገለ ኮንካ ገለ ገይሮም ገብርዎ ኩሉ ነገር ኣብ ሓንጎልካ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዲዛይን ክገብርዎ ስለ ዘልዮም
زين كل جزء توم زعوتو توم تعادوا مخانم أتوم أمريكان توم أوروبيان سو مخانم توم زعوتو توم كانوا كلهم ببجزيهم قتلوا مخانم كم زنا بالكاين يرتفين أبز غرب ما تزخف زخون عربي نيرو أفغانستان كيدهم ويقولوا بس كده عربي تي حدا جنيا زقتال تيجكان تقتالو كوينس أنا عربي زخون كم زنا قبري أمنتي brainwash the center of the German capital, in exchange, as well as a lot of other people as well, who Russia is interested in and may have information that Russia wants to keep to itself and not be disclosed to its rivals, in exchange for a group of individuals who, for all intents and purposes, did nothing wrong. People like Evan Gershkovich, who was doing his job as a journalist. He was accused and convicted of espionage, of spying for the CIA, but he categorically denied it, as did So, إسرائيل أربعة سورات كم prisoners exchanged between 7 countries, Russia and FSB مالت CIA ناي Russia مالتيو FSB مالت سلياو كفالنا تو مالتيو كمون Russian dissident قال ملي تفلاليو ناي Russia سبات بستفلاليو سبات يوم تغييروا مالتيو بجيت مناتهم ولا حنت ملاقتكم زنبر بجيجاست عصروا مخانم تم ناي Russia قبلنيا تد مخانم يزقل الله زلوا the US government. Paul Whelan as well, this former Marine who's been in a Russian jail for the best part of the past 6 years. He was in Moscow attending a wedding and he was accused and convicted and sentenced to 16 years for spying as well. And so yes, this is a big tactical victory on the part of the United States. They're bringing these people home. But strategically, this is a vindication, I think, for Vladimir Putin of his strategy of taking bargaining chips and using them to extract as big a concession as possible from the United States and from the West at large. And so, this is an important day. It's an emotional day, but it's also a day that has involved a substantial amount of moral compromise on the part of the West to get these people back. Let's get some perspective from our experts now. We're joined by CNN Chief National Security Correspondent Alex Mark, Allied Commander of the United States. So thankfully, we're past the hardest part. The exchange has taken place. When it comes to President Biden, the Brooke Army Medical Center is part of the biggest Defense Department complex in their system. زين تريهم زلهم تم زت ناس أزوجوا أمريكاويان زلهم زلوا يوم بميديا كم دليتهم زاربوا خليهم راشا جن رأيونا راشا دما. Prisoner swap. فلاديمير بوتين أبي إيربورت خيدو تقبل وما بتركي نيرت ملوات فلاديمير بوتين أبي إيربورت خيدو خمس تقبلهم ريلي كساكندي كبرناتهم ناتو كم زهب ناتهم عرباوين بعفهم بلا بلا قبل خليهم أفتك بارجن بزعبه حزب زقدس نسو مخانو زيارة كفرت أمي سفتن he's really intelligent leader very intelligent leader نخلهم أفهم زود حزم سبزلي بقولها تحساسبه استراتيجيكات تحساسبه أكيداناتو مسز بزلو connection he's really becoming a leader بزحات هجرات respected زخون leader. This prisoner swap was arranged and mediated by Turkey between Russia and some countries of the West. 10 Russians were swapped in this deal alongside 16 other citizens of various countries. And of course, they are just arriving right now. Some of them were sentenced to various numbers of times in jail, and they are landing Russia right now, as well as those who have been released from Russia also taking off. They have taken off long ago, also arriving in Turkey, where they will go onward to their various countries. And those who have arrived in Russia have been received by the President Vladimir Putin there. Some of them have been in various prisons, and this negotiation has been on for some time. Some of them were sentenced to various number of jail terms since 2022, some in 2023, and then others later this year. And they have been swapped in an agreement that has discovered, or it's been termed as unprecedented, because this is the largest number of prison swap at the same time since the end of World War II. Now, these are members of the family as well who are arriving. All right, Joseph, who has landed, and they're being greeted by the President Vladimir Putin, welcoming them all home. So country was اللهم زياتهم تم سرعة نيراشا زنبريوم أب إيربورت بعلو خيدون كلهم كم استقبلهم يزرزلو سلزي كنا منتاي أجر جروك قبرصانيهم حزبو كم زخبرن حزبو كبر كم زهبن ريد كاربت جيرو probably بأمريكا هم قبل أكره بيكونون ريد كاربت جيرو كأيح من أنصفو كبر بزلو من جدي زغا هذا تهزبي أبدك بزلو تعينت كبري كم زوهابون هاجر كا أبراشا
እንታይ ዝብላለዎም ሰራዊት ናቶም ጭርሖ ክገብሩ ከለዉ ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ኩሉ ሰብ ክመውት እዩ ንሕና ግን ንሓዋሩ ሃገርና ክዝክረና እያ ዝብል ዘረባ ኣለዎም this is what we see እቲ ራሽያ ዝበሃል ሜንታሊ ስትሮንግ ሕብረተሰብ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ነቲ ሃገር ሪሊ ከም ሓንቲ ሓያል ሱፐር ፓወር እናገበራ እዩ ዝመፅእ ዘሎ that's why ብዙሓት ራሽያውያን ኣብኡ ዘለዎም እምነትን ክብርን ንላዕሊ እዩ ዓለም ምሉእ ድማ ናብ ራሽያ ገዛ ትጥምት ዘላ ስለምንታይ ነቲ ደንዳነ ዝኾነ ኣሜሪካ መስመሩ ዘተሓዘት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብብሎም ተዛርዮም ብቁጠባ ብወተሃደራዊ ብኩሉ መንገዲ መፅዮሞም ዘግ ዘበለቶም ሃገር ስለ ዝኾነት ንብዙሓት ሃገራት ናይ ሬዚስተንስ ወይ ከዓ ንኣንፃር እቲ ሄጀመኒ ግበታን ዕብለላን ደው ዝበለት ሃገር ስለ ዝኾነት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ታሪክ ዓብ ክብሪ ዘለዎ መራሒ ክኸውን ድሮ እዩ እንዲ ግን ብዓብ ክብሪ ነቲ ነጥቢ መቐይሮ ከምቲ ኣብ ተስዓታት ሕብረ ሶቪየት ወዲቓ ተባሂላ ራሽያ ነቲ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረት ሎሚ ድማ ራሽያ ከም ብሓድሽ ተንሲኣ ነቲ ኩነታት መቐይሮ ዝገበረትሉ እያ ኮይና ዘላ and this is another form of history ራሽያ በይናት ራድዮ ኮንስ ምስ ቻይና ዝገበረቶ ሽርክና ድማ ነዚ ነገር እዚ ብፍጹም ከጠራጥር ብዘይክእል መንገዲ ሰሜንት ከም ዝገበረ ሲሚንቶ ገይሮም መሸሻት ገይሮም ደው ከም ዘበልዎ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ነቕ ከተብሎም ከም ዘይትኽእል ብቁጠባ ይኹን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ብሪክስ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስቲ ናይ ኤስሲኦ ናይ ካልኦት ኦርጋናይዜሽንስ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዝዓበየ ኩነታት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎን ዘቐነየን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ መለስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሪፖርት ናትና But 3 civilians were also killed. Our top focus we're on right now. After the killing of top Hamas and Hezbollah leaders, Iran and the armed groups backed by it are now preparing for a coordinated action. Well, according to reports, the action is to deter Israel, but at the same time avert an all-out war in West Asia. This after Iranian officials met representatives of the... So, ሕጂ ከመይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክግበር እዩ ብኸመይ ኢራን ግብረ መልሲ ክትህብ በቶም ናታ access of resistance ትብሎም ሕዝብላ ሕቲ እቶም ኣብ ካል ዘለዉ ዕጡቃት ጉጅለ ጌራ ድያ ግብረ መልሲ ክትህብ ወይስ ብቐጥታ ግብረ መልሲ ክትህብ እቲ ሕቶ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክወሃብ እዩ ብኸመይ ክወሃብ እዩ ብሕጂ ክረአ ዝኽእል but it's becoming very ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ Representatives of the Axis of Resistance, a loose alliance of the groups hostile to Israel. Given the situation, Israel has reached out to the U.S. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke to U.S. President Joe Biden, and during the call, Biden reaffirmed Washington's commitment to Tel Aviv. So, ከም ዛትሪዋ ዘለኹም ነተንያሁ ደው ኢሉ ክትረድኡና ዲኹም ክመፁና ይኽእሉ እዮም ክሃርሙና ይኽእሉ እዮም በዓልና ነገር ጀሚርና ኣለና ክትመፁና ዲኹም ይብሎ ኣሎ ተኻ እንታይ ይብሎ ኣሎ እወ ዘለኹሞ ዝሓዝና ሒዝና ክንመፂና ይብሎ ኣሎ ዘለኹም ግበሩ ንሕና ድማ ክንከላኸለልኩም ኢና ብሳኹም ከና ክንዋጋ ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ነገር ፅሕትር እቲ ሓደ ድማ ኣጆኻ ኣነ ኣለኹልካ እናበለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ዘሎ እቲ ዝምድና ንክንደይ ዓመታት ብከምዚ ክቕፅል ይኽእል ካልኦት ዘይቅየር ታሪክ የለን ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶም ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ራይሲ ሓደ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ክንደይ ዝበፅሐ ክንደይ በፅሕ ልዕዳ ናቶም ኢለኩም 35 ትሪልዮን ሬኮርድ ለቨል ይበፅሕ ዘሎ መሊሱ ድማ ብቕልጡፍ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኤቭሪ ታይም ፍሮም ናው ወላ ዕዳ ጥጠው ተቢሎሞ ትወለድ ናቶም ጥራይ ሓደጋ ክኾኖ ወለድ ናቶም ጥራይሲ ሓደ ዓብ ክፋል ናይቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ክወስዶ እዩ ስለዚ ኢኮኖሚ ኢዝ ጎይንግ ዳውን ሂል እዮም ዝብሎ ብቁልቁለት ብፍጥነት እያ ትኸይድ ዘላ ፍሬኖ ዘይብላ መኪና ንቁልቁለት ትኸይድ ከም ዘላ ከምያ ኮይና ዘላ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ባት ኣብ ውግን እግርግርን ድማያቱ ኩሉ ዝንራሽ ንእስራኤል ዝሕግዝዎ ዘለዉ ንዩክሬን ዝሕግዝዎ ዘለዉ ገንዘብ ሴቪንግ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ተለቂሖም ኣብ ዕዳ ኣትዮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ከም ድሌትና ክንልቃሕ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና ዝገብርዎ ዘለዉ ሳምደይ ኩሉ እዚ እውን ተገምቲሉ ክመፆም እዩ ክወፁሉ ኣብ ዘይኩሉ ሽግር እዮም ዝኣቱ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካውያን ዝብልዎ እዩ ክንደይ ግዜ ቪድዮታት ኣምፂልኩም ኣለዉ ኣሜሪካውያን ንባዕሎም በታ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዮም ከም ዝቁጥዑን ከም ዝሓርቁን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክገብር ዘይደሊ ፖለቲካ ስለ ዘለዎም ድማ ናይ ብሓቂ ይጉህዩ ግን we will see ናበይ ገፁ ክወስዶም ይኽእል ትኩነት Biden and Netanyahu discussed efforts to support Israel's defense from threats, including against ballistic missiles and drones. The U.S. has committed new military deployments to help defend Israel at the moment. Meanwhile, the Israeli Defense Forces, IDF, is on high alert. Its spokesperson, Daniel Hagari, in a press conference cited recent incidents to prove that Israel knows how to deal with threats in defense, also how to respond with a mighty attack. The statement came after
إسرائيل دما نقول دلونات كم زلوا من زمان صمت كعتي نقول عينة سيناريو تدالينا لنا يمزلوا زلوا نقول عينة تخلوتات بقول عينة كما الناس غل نجارات نما مكات بقول عقبنا تدالينا نتقبل لنا يمزلوا زلوا بات تي سنتيمنت أب أمريكا زلوا أبتي حزب زلون أبتي بوليتيكا اللي زلون نبين إسرائيل زغنا بر توم حزبي بات زلوا كنتات عقبات كم زي كون whatever. Regardless, something went wrong, I think, and that should kind of shake people in Israel to their core. But they don't seem to be afraid because they think America is going to bail them out. And increasingly, that just seems like the correct assumption. And now here's who is running this country. Is it Blinken? Is it, Lloyd Austin? Who's making the security guarantees? Is Joe Biden even on the phone here? One of the things we've learned electorally is Joe Biden wouldn't call people back. Sean Fain apparently requested a phone call with him. Biden didn't call him. Yep. Are you calling Bibi? Like, who's running this stuff, dude? It's terrifying. Fantastic question. Yeah. That is a fantastic and very legitimate question. We haven't heard a peep. Yeah. فانتين زبل زلو نزح حجر جان حجرو مالتنا أمريكا مني زم حضرات زلو بلينكن دي زم حضرات زلو لويد أوستن تنا منيستر وكل خالد دي زم حضرات زلو بايدن أبزو كونفرسيشن إذا إيراني زلو بفتش أمريكا من كم زم حضرات زلو بزحات كومنتيترز أمريكا زاربوي مني زم حضرات زلو زح حجر جان بايدن كم زي اللي يريولو أفو كفيتو تعي زربا كم زي زربي يريولو أكالاتو أبنفسو كفتن كساقسا درجة سلينا بلي زغي زلو سمني زم حضرات زلو زح حجر جان We don't know. Many people have doubts. بزوج زيتي أنتوني بلينكن نسيز محاضرة زلت حجر يمزبلو. But we don't know. ما حفش عند رجالنا بدحر مجارجة أم حداري شو مزي فلت سؤال زي فلت أنا مزي فلت صب كم زلو حدا سبون قانة كلني بزحاتي عملنا نعتبر ربحة أمز سالت ولو زلو يبقى تك عند جنة حجر زمار حزلو زوان زي كوج زربح كفال نايتي حجري. وجك جمرالو وجات كقصلو لهم كبرتعو كخلو لهم كرسنو كخلو لهم ننوح عمت عدما كم زقصلو كرجاجس كخلالو سات على مازال يوكرين وج هذا جزء يكون 10 عمت كوست كخلالو لك كمنا أفغانستان حساب 4.6 تريليون جنزب زطفو 10 عمت كوست كخلالو يوكرين تطوق بلي بلون كم يجرنا نزوج جزء نناو حيت بلان زلو نتم من واحد كده تجذب كخمي جركا نيوروبان أمريكان خال عالمن كم زخفلوات تجذب دما نبتن كوربوريشن سياتو مالتي كم دما نزنا إسرائيل كنا exactly the same there's always this advantage to وجك كنا واحد كله إيران تبع الهجر توسخ كاخي يخدنا دخون ولا نخل لخي كنسرحون نخل كل عينة كم بيزنس لازرة توجك كميو China دما تمساسالي China سكات يا كيت واجاها أسوار تراي جزء على تخل هجر سلزخونت كاب عادي يكونس China خن كلا خلي الكاب بزح أسوار كسرها سلزلو أمريكا نقطة ديفنس إندستري تنا تشاينا سكات كم حدا عبي جيركا كشطة تفتن بومنتر جيركا دما أسوارات بزح كتجزي أمريكا كتدالو تباهلو نقطة ديفنس إندستري دما أتزبالة بيزنس يكون سلزي كل جنزب دما أبتعنا أب إيكونومي أبتمرتي كونن إنفست كون تايدا أب أسوارن أجرجرن وجن and that's it كم جيركا دما ربح خان إنترستنات كان تحلو كم زيد مسألتي بوليتيكا عالم كردانا كخلالو أنا يهوب كابسك نمهار نيلومي أرستي بخمسك داينا بليش لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم حسابات ناتكم ريتو أب كومنت سكشن كده في نابلكم وترو لبواكم زبكم نزي على بواد ما سمعوا تتقموا لنا أب هيوتنا صربة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندلن تخينا نزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد يفزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست جبرو ويا كريبتو إنفست جبرو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلك اتزبلت ايو وصر غلته تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازخل نصبح من قد عوت كونه كازخل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش بباردو غزيخا تتقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندق خا كون زخل بيزنس دي جزا اب افريكا كجزء وطني هالخا نزمن قد زك حجزنا زخل استفلاليه كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقصت ما كتعمقكم يخل